Alright, bihe byiza nshuti bakunzi bibigano bitambuka hano kuri Tiger Empire Entertainment. Turabasuje, twizere ko mumeze neza cyane. Tubahaye ikaze mu makuru y'imikino abakomeje kugenda avugwa hano mu Rwanda. Murabizi ko tugenda tubagezaho byinshi bakomeje kugenda bivugwa mu makuru y'imikino aba agiye atandukanye ku mugabane wa Afrika. No twikozayo tukarebera hamwe byinshi bakomeje kugenda bivugirwayo, hanyuma kandi tukanyarukira no ku mugabane w'i Burayi byinshi bakomeje kugenda bivugwa byose mu bisanga hano kuri Tiger Empire Entertainment. So niba warakoze subscribe ni by'agaciro, uzajya ubona byinshi bigiye bitandukanye cyane cyane makipe mukunda muri benshi ya hano mu Rwanda, izo za APR, za Rayon Sport, za Gasogi, za Kiyovu, Kigali Police, Mukura n'andi menshi abagiye atandukanye. Wowe icyo usabwa ni ugukanda subscribe gusa. Ubwo rero ikipe ya Rayon Sport ifite umukino uyu munsi ku isaha y'isa 12. Ni umukino utoroshye cyane, baraza kuba bakiriwe n'ikipe ya Vision Football Club cyangwa se ya Vision. Ni umukino ukomeye cyane, Vision yakane cyane ku ruhande rwayo, ivuga ko ishaka kwikamata kuyangize kureba ko yaza kuba yihagararaho imbere ya Rayon Sport, nubwo bigoye ariko nyine ni umukino wumve ko impande zombi zakaniye cyane. Tujyango ni kuri Rayon Sport gusa yakaniye umukino kutsinda, ahubwo n'ikipe ya Vision. Ubwo abakunzi ba Rayon Sport turaje ngo turebere hamwe se nibiki biri kuvugwa mbere y'umukino, nize zandani team news ziri kugenda zisirikira muri Rayon Sport. Abakinyi bahari n'abadari nabahe, ese nabahe bashobora kwanzamo 11 b'imiriro b'imyakaka bari buze kuba babanzamo muri rusange. Byose tugiye kuba tubirebera hamwe muri rusange. So kanda subscribe rero kuyango nuze gucikwa cyangwa se ujye ukomeza kwana natwe mu biganiro byacu bigiye bitandukanye. So ubwo rero ikipe ya Rayon Sport yoboye urutonde rwa shampiyona kugeza ubu ngubu ku mwanya wa mbere n'amanota yayo 23. Bameze neza cyane kabisa, ba rutayizamu babo baracyaye, barimo Faringanya, barimo ba Charles Bar, abakapiteni nka Bamoyire Keve bameze neza, abasore bana batoya barimo Adama Bagayogo, abarimo Aziz Basana, barimo Iragwa Haji, abana b'ibipeti bakubagana bari wajya muri defense no muri za Mediana, abasore barimo nk'abakana Mugire Roger, ba Niyonzima Olivier Sef, Ishimwe Richard, Ndayishimiye Richard, n'abandi barimo nk'abarukundo Abdurrahman Papley. Urumva ko ameze neza cyane. Ko tutavuze muri defense biyobowe n'aba basore ba uyu musore defense yabanza Imana Aimable, kaberimo kandi abasore bagiye batandukanye nk'aba Bugingo Hakim. Urumva ko rero imeze neza cyane muri rusange iyi Rayon Sport. Ubwo rero n'uyu munsi ku isaha y'isa 12 nibwo ruraza kwa rugwambikanye kuri Kigali Pele Stadium. Ni umunsi wa 11 wa shampiyona y'ikiciro cya mbere hano mu Rwanda. Ubwo ikipe ya Rayon Sport irasabwa amanota 3 ko byagenda kose. Abakunzi bayo ndabizi niyo mwifuza kugira ngo ibintu bikomeze kurushaho kugenda neza cyane muri rusange. Ubwo rero twihuse rero naye babwiye ko tugiye kuba turebera hamwe 11 bashobora kuza kubanzamo nta gihindutse. 11 ugiye kureba 11 baherutse gukina n'ikipe ya Gorilla, murabyuka batsinda ikipe ya Gorilla 11. Rero ubona ko no kuri ikipe ya Vision bitari buze kuba bihindukaho cyane. Nundi ndabona abakinyi basa nkaho ari babandi. Mwizamu mutoza Robertinho Goncalves do Carmo y'umunya Brazil, yahisemo kubanza mwizamu ibisanzwe nimero 42 yitwa Khadim Ndiaye n'umunya Senegal. Hanyuma araza ko ari kumwe n'abasore bane imbere ye muri defense. Birumvikana kuri nimero 2 yitwa Mborenga Fitina, nimero 13 mu mugongo. Araza kuba ari kumwe na Bugingo Hakim, nimero 24, Youssou Diagne nimero 29, ndetse na Nsabimana Aimable. Ngabo abasore bane
baba bahagaze mu bwugarizi bw'ikipe ya Rayon Sport no kuri uyu mukino wa Vision nibo baraza kuba bahabaye neza 5-5. hanyuma ubwo mu kibuga hagati araza kuba ahabaye Kanamugire Roger, Ndayishimiye Richard ndetse na Muhire Keve. ubwo ni 4-3-3 mu gihe batatu b'imbere mu busatirizi nyine arahabaye neza cyane. Aziz Basane Kuranya urundi ruhande arabaca ku rundi ruhande, ku ruhande rumwe nyine Aziz Basane Kuranya ndetse urundi rucaho Iraguha Haji bakatakisha Fali Nganye umunya Senegal kabisa na abirimo neza cyane nimero 12. abashaka kuba abasimbura mwizamu ni Pasia urumva, akaza kuba afite Serumogo ari Ishimwe Eriganijuru, Emmanuel ndetse na Nyonzima Olivier Sef, Fisto Ishimwe Fisto, Bagayogo, Erenga Ekanga Junior, Prince ndetse na Rukundo Abdurrahman. ngabo rero abakinnyi b'ikipe ya Rayon Sport. twihuse twongere tubasubiremo. Kadime Ndiaye mwizamu, Mborenga, Fitina Hakimu ndetse Hakimu Dianye ndetse na mwizamu ni Kadim Ndiaye. hanyuma bane mu bwugarizi abadefanseri bane Nomborenga, Habugingo Hakimu ndetse na Jusi Dianye, tutibagiwe na Nsayimana Aimable. hanyuma batatu mu kibuga hagati muri mediane haraza ko harimo Kanamugire Roger, Ndayishimiye Richard ndetse na Muhire Keve, Aziz Basane Kuranya, Haji ndetse na Fali Nganye baraza kuba bari mu busatirizi bashaka ibyo bitego. Turakoza kwa nanone abasore barimo nka Niyonzima Olivier Sef bagarutse mu kibuga rwose bameze neza cyane. Na nguko rero ko ikipe ya Rayon Sport kuri uyu mugoroba mu kanya gato ku isaha 12 biraza kuba byifashe. Murumva ka ibintu ari uburyo ari ubunyunyusi kabisa. abakunzi ba Rayon Sport mumeze mute? mu manuri miro muri comment niba mwumva ko uyu munsi ari amanota 3. mutubwire muri comment ni ibitego bingaye muri buze gutsinda ikipe ya Vision. hanyuma se prediction yanyu ni iyi umukino uraza kuba kugira ngo ibintu birusheho kugenda neza cyane muri rusange. ubwo rero ngana nibyo wenda twaba tugarutse ngira ngo yo 11 wenda umuntu ababagarutseho biba ari ibyo ngibyo bihagije. ubwo no guteza tukaza kureba nyine uri burusha undi mu kibuga aratsinda. ariko nyine ikipe ya Rayon Sport n'ikipe yo rutonde rwa championnat irabishaka gukomeza gupruva, yerekana ko uyu mwaka iri serious. abayobozi bayo baherutse kuyifata ko biyemeje kuyobora ibyo basezeranyije umuryango mugari wa Rayon Sport. nyine baba bashaka gukomeza kubigaragaza ko bari tayari biteguye guhangana n'andi ma ekipe arimo za APR, za AS Kigali, za Polisi, za Gasogi n'andi ma ekipe agiye atandukanye. ubwo rero n'ubuteza tukabihanga amaso ku isaha 12 mpaka iminota 90 y'umukino irangiye. ubwo rero n'ibyo twaba tugarutseho. ubwo mukomeze gukanda subscribe mudushyigikire. iyi ni Tiger Empire Entertainment, ibiganiro by'imikino nakagaruka kandi dora tubibagezaho uko bwije nuko bukewe. kandi subscribe uzanyurwa kandi bizagenda neza cyane narungu hano kuri Tiger Empire Entertainment. so ngayo nguko rero mukomeze kugira weekend nziza bw'abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport ku isaha 12 inkoko niyo ngoma kuri Kigali Pele Stadium. mutana mu mitwe n'ikipe ya Vision. Ronde super manager yarema avuga ati Rayon Sport ngomba kuyigarika nkayereka ko Vision atari Vision nyine y'agafuka imvugwa ari mwebwe ari ikipe iba yiteguye guhangana kandi yaje mu cyiciro cya mbere ifite icyerekezo, ifite ikishaka kugeraho. ubwo rero no gutera tukaza kubihanga amaso. mukomeze kugira ibihe byiza. ibiganiro bya Tiger Empire Entertainment nakagaruka. hasta la vista, ciao ciao.